Assalomu alaykum hurmatli izləyicilər. Assalomu alaykum Qadamjoy Jamoliddinov YouTube kanalının qatnashchilari. Bugun biz O'shdamiz, O'sh shahrimizdamiz. Bunavi bu yil bitgan ataqli aylanma ko'prik deylik, aylanma mosti sizlarga tanitib ko'rsatayin deb chekdim. Juda qiziqli, jangolar. Liftda qurilibdir. Bu lift mumkinchiligi cheklanganlar uchun gina, qari odamlar uchun gina. Bo'lmaz o'shanga aylanib, перекресткani bosib o'tdi. Yo'l tig'in jaratmay, ustidan aylanib o'tuvchi shunday most ekan. Ko'prik degan. Hozir ustiga chiqib, bu boshda sizlarga tanishtiramiz. Qari insonlar lift bilan chiqadi ekan. Studentlar, yoshlar, deniz suv odamlar uchun bunda ko'priklarni yaratib qo'yibdir, shu ko'prik bilan chiqadi ekan. Hozir biz daha chiqaylik. Bu yo'lning narxi betidan bunday da aylanib bu yoqqa Şimdi bir ortaya çıkalım. Biz aylanma mostiga chiqib boramiz. Cho'ng elektronli tablo bilan bannerlar bor ekan. Bu joyga Yugoslav Qirg'iziston ko'chasi. Nake chiqdik. Yaxshigina? Boşta sağlayanlar için, boşta bizga o'xshab ketganlar kelganlar için. Mamlakatdagi universitet, O'shbu shahar o'zaniga o'tadigan kirveshdir buniki. 18-16 etajli uylar qurildi. Bunday liftlar bor ekan. Yo'lning 4 burchagida liftlar bor ekan, 4 burchagida. Bulcaq Sulaymantov kelajak oyog'i mostdan o'tib Filarmoniya jaqdan kelganlari. Bu O'sh rayon jaqdan kelganlari.
Yükle dens algı mümkünçülüğü çekilgenler üçün жаштарга, окуучуларга, студенттерге жана ошондой эле белгисиз адамдарга yükle чыгуусуна тийгизет. Урматтуу жаштар, сиз Süleyman Tau öte körkü menen körünetken mınakey. Süleyman Tau tigi mostun arka beti филармония, Западный жагы ошол. Мына ушундай жаңы мүмкүнчүлүк, жаңы жетишкендик. Эми түшүп кетебиз эми. Жаштар той өткөрүп жүреткен. Келинди салондан күйөөжөрөлөр алып кетишти. Çekiyor musun? Bu kategoriye girmeyen adamların üstüne çekilsin. Biz жолдун аркы бети менен чыгып, мостты көпүрөнүн bir айланып, бул жагы менен түшүп келдик. Тияктан айланып, булабастан түшүп келдик. Ипке чыгарбайт. Окуучуларга, студенттерге чыгууга тыюу салынат. Кеттим. Урматтуу жарандар, биз бул мамлекеттин мүлкү, бизге аяр мамлекетибизде, бизге ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, бүгүн чакан сиздерге жакшы жаңылыкты жарыяладым деп ойлойм. Өзүм дагы өткөндө бир келгенде ушул жерди максат кылдым эле. Мүмкүнчүлүк болсо келип ушул жерди тартып сиздерге көрсөтөйүн. Саламатта болуңуздар. Элибиз өнүп өсүп ушундай бир жакшы жаңылыктар ар дайым боло берсин. Бүгүнкү видеобуз Оштогу айланма көпүрөнүн обзору болду. Артыбызда. Ассаламу алейкум.